thobela, ke a le lotšha, ke a le tamiša, ke a le amogela go semoya ka ngaka Magabo, ke le tshwaretše ditaba tše di bose, gomme ke tlo kgopela gore le subscribe, le like video ya rena, gore le kgotle button wo ya go ba le a thumbs up, le share video tša rena le batho ba le ba ratago, le commente on the comment section, ke kgopela comment tše di bose, comment tša lerato, comment tša go bontšha boikokobetšo le hlompho. Ke kgopela gore di advertisement tše dingwe di fele le di lebelela, le se ke napa le di skipa ka moka. Ga le di skipa, channel ya rena ga e kgone go growa, ke molao wa YouTube. Gore channel ya rena e growe, ke gore di advertisement batho ba santse ba fele ba di hlalela. Ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena, gomme a re tseneng ditabeng. This week o tlo nagana kudu ka the past, le tšele gore di ka ba di dragetše kua morago kua. O tlo kgotša nagana too much ka tšona, maybe ka nagana too much ka relationship ye le sale wa ba le yona kua morago. Ba re these thoughts ke di thoughts tšelo di positive. O tlo nagana ka motho e le gore o bile le a good relationship le ena, e ka ba a friend, e ka ba a partner, goba mohlomongwe batho ba ile gore ka ba o ile wa bereka le bona, goba wa tsena sekolo le bona, jwale le jwalo. Ke di memories tše le gore o tlo ba le tšona this week. Ba re tseba gore the moment o thoma o nagana ka tšona dilo tša mohutswenowe, tseba gore this time meaning ya those thoughts di mean something. Kore ke mangelo a batla ba bolela le wena ka tsela e itseng. Ba re go wena ba re gopola your inner child, your inner child. A ke ratsa re ka nako ntši badimo goba mangeloi ba bolela in parables. Ga ba nape batla straight ba re gape wena you are no longer connecting to your inner child, ga ba bolele so. Ba tla go wena ka tsela tša go fapana, mme bo tlo ba le toro wa kgotša go lora o ke pona le wena monyane le ralo ka wena le bagwera ba gago. Goba o tlo le gore o dutse wa no thoma o nagana nako tšela o tsena sekolo kae wa gopola batho ba le o be go raloka le bona, kore batho ba le tsene le bona sekolo wa no kwa gopola all those things. Ba re ga ba nape ba šupa bagwera bale, ga ba nape ba šupa batho ba bangwe ba bolela ka wena your inner child, go ra gore batho ba le ba bonang goba o ba gopolang ka gare ga mogopolo wa gago, goba o ba bonang ka ra toro o raloka le bona, batho bale ba representa your inner child go ya ka pone le gore tla ba o e bona. Ke ka mokgwa le gore mangelo a go batla ba bolela ka gona. Ba re o lebala go connecta with your inner child. That is why ka nako ngwe di problems tša batho ba bangwe di go affecta. Di problems tša batho ba bangwe e ba di problems tša gago. O leka too much go fixa maphelo a batho ba bangwe, ba re ba ga o bona bo tlo fixa ke mang nako mang. So ba ra gore o se ka ke tebala, boela morago, reflect on yourself. And gape ba fela ba bolela ba re our past ke tšona di shapang goba di bopang bokamoso ba rena. Sometimes maybe ge o na le these thoughts e ka nna ba ya sebe di thoughts tše di botse, wa kgotša o tlo nagana ka motho e le gore maybe o ile a o tlaiša kua morago kua ka tsela e itseng. So go e ba le these thoughts this week only, molaetša o tla ba o go tlhalosetša ke mangelo e ba bolela ba re molaetša o ra gore lebelela bophelo ba gago gane jalo, go diragalang ka ra bophelo ba gago, go diragalang ka ra bophelo ba gago. A na bophelo ba gago bo movela pele goba bo no dry around in circle na. Ge ba bolela ba re ka mokgwa bophelo ba gago bo leng ka gona gane jalo, bo causa goba bo causitše ke what happened in the past, yona ntho ene o tla ba o e naganne. Ge e le gore what happened was a bad thing, and wa kgotša e le gore ge wena o ya go lebelela bophelo ba gago gane jalo, and wa kgotša e le gore wena o tsene sekolo o rutegile o successful, goba le go e le gore a se o tsene sekolo but go na ka mokgwa le gore o kgonne go ba successful ka gona, o na le dikoloi goba koloi, o na le ntlo e kgolo e botsana, o na le se, o na le seke. Ba re the minute o thoma o nagana ka that person a ileng a se go tshwara gabotse in the past, wa gopola lo tšela a o dirileng tšona. Ba re this person, that very same person, yona ntho enele a e dirilego ke yona e shapileng bophelo ba gago.
tseba gore mangelo ba bone gore na go diragala eng, and then ba kgone go ntšha ka that situation, and ba kgone go thuša gore ka yona that situation e be a lesson mo go wena, o ke thutile se sengwe. Wa re ka gare ga tlaišego yela o bileng ka gare ga yona, wa ipotsa gore ga ke nyaka gore le motlha le nna ke ba le bana, a ke nyaka gore bana ba ka ba tlaišega ka tsela eke. E re ke tsene sekolo ke kgotlelele, ke šome ka thata, ke phase, ke rutege, ke be le mošomo o mokaone gore ke tle ke kgone go phela bophelo bo bokaone, gore manaba aka ba šale ba swabile, goba gore ke kgone go tswa ka gare ga manala a manaba aka. Ka gore ge nka bo se ka dira sewe, nka bontse o sa le ka gare ga manala a bona le gane jalo, nka bantse ba sa go tshwere botlhaswa, bantse ba sa go defeata. And ge e le gore whatever happened e le bad, go lebelela yona ntho ele wa lebelela bophelo ba gane jalo, wa kgotsa gore ga se o kgone go ba successful, ga se o kgone go tsena dikolo, ga se o kgone go ba se le sela. Ba re ke nako ele ya gore o rapele. So o tlo rapela, o tla bitša mangelo a gago, o tla bitša Modimo, goba o ka bitša le Archangel Michael, gomme o rapele, gobane tseba gore dilo tša gago di sa tlo change. Yes, yena motho ono la go ba bona batho bana le ba o setlilego, they are responsible for your life ge le ka tsela ileng ka gona gane jalo, but o sana le maatla, Modimo o file maatla, o file botlhale. So ba re ema ka maoto, o dire something ka the situation. Yes, whatever o ilositše, but there are still many more beautiful things, dilo tše di botse tše e leng gore Modimo o go tshwaretše tšona di tlo tla ka ra bophelo ba gago. Ela pele ka reading ya rena, ke tlo bala karata e re go surrender. Ka yona ba re wena ba re ge re surrender, ge re tlogela, goba ge re latlhela toulo yeo e fase, ga re re gore o give up. Remember ko botse gore they talk in parables. Ba re nto ba iminang ke gore kgaogana le dilo tše e leng gore ga di o gole ka selo, e tšwa ka re ga dilo tše e leng gore di tla o tsentšha ka ra mathata. Ba re tlogela go ba le tlhogo e bothata, tlogela go goga maoto. Ba re dira dilo tše e leng gore di aligna goba di sepedišana le seo o lego sona. So mo ba bolela ka lebaka la maitshwaro, ka nako tlo kgotsa le gore go dira ntho e leng gore mangelo a gago ga ba ithabele, goba o plana go dira ntho e leng gore mangelo a gago ga ba ithabele, then immediately ba go stopa ba re ntho wa re nyakela ka teng, ka gore o thoma go tswa tseleng. Then ba buša ba re ge ba bolela ka go surrender, ba re ba bolela gape le ka gore o admite di-mistakes tša gago, o admite diphošo tša gago. Ge e le gore gona motho o mo kgopišitše goba o mo gatile dikhontse, accepta gore ke nnete I am wrong. Accept. Ntle le gore o accepte diphošo tša gago, go na le tše le di sa tlo no blockega ka raphelo ba gago. O ka se kgone go bona tsela gore na tsela ke e feng e le gore wena o santse o itšee goba o itshware. So ba bolela gape le ka dimpho di tlo no ba gona ka raphelo ba gago, tšwela pele o di rapediše, tšhelete e tla ba gona. Some of you le ka kry tšhelete this week, mo ile tla ba le kry gona. And then go ba bangwe ba re go na le opportunity ya partnership ke mo e leng gore o tla ba o let's say o na le business goba o kopana le motho o mongwe le a tsebana, wena le this person le dula fase le decide go dira a business together, goba motlho mongwe wena ka boso wena o noši o decide go godiša business ya gago. Ba re go na le those opportunities. Go ba bangwe ka bantwela ya promotion ka mmerekong, salary adjustment, jwale le jwalo. Goba motlho mongwe go fiwa di-opportunity ka mmerekong tša go attend the workshop, bursary, something positive se tlo diragala this week. So ga ke bone any meleko e tla go wena. Ga ke lebelela karata ka mafelelo ya go tšwa go the Mother Earth ya re wena ya re prosperity.
As you release your concerns to me, a re go mpotša mathata a gago, dillo tša gago. I support your material well-being so that you may devote your energies to your spiritual journey. Mother Earth a re go ka mmotša mathata a gago, dilo tše le gore wena o lla ka tšona, dilo tše le gore di blocka success ya gago, di blocka mahlatse a gago. A re go ka mmotša tšona dilo tšene tšeo ka mokana tšona. A re yena o tla go supporta, kore o tla go fa support, o tla go fa maele, o tla go guida mabapi le lefase le re le go kare ga lona la ditšhelete, a material world. Gore le wena o ska tlhola o nagana too much ka dilo tše di negative, o lla o complaina pelo e le bohloko. No, ba re ba tla o thuša gore wena o be gabotse mo moyeng, ka gore go sena mathata go thabile, automatically le di-chakras tša go di a balansa, oras ya gago e ba cleansed, then o kgona go attracta dilo tše di botse. Ask for my help and my blessings will transform your world. So ba buša ba re bolela le rena re kgopele re gona na mo gaufi mo ka re gole le ga tete wa no re bitša fela ra fihla wa re botša dillo tša gago, o tla bona re o thuša tšona. Mana ba re antšha ka ra bophelo, tšhelete ra itliša ka lapeng, mmereko ba gona, di-business di a gola, bana ba phasa sekolong. Ke a leboga.